Күннің esas vaqalari haqda tarif etmege hazırmın. Studiyada men Sultan Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Qırımda tatlılık pişirilivi arttı. Mahsulatını çetelge eksport etmege planlaştıralar. Ahmedjet'te çok balalı Qorantanın evinde beklenilgen gaz peyda oldu. Milli ustalıkны sırları Qırımda er kişiler için baş kiyimlerinin tıkıcılığı canlandırıla. Muratovlarının Qorantasına yardım, onlarının kenji oğlu acil ameliyatқа muhtaç. Сергей Аксенов ичтимai ağlardaki resmi sayfasında Mikhail Mishustin'ni Rusya Federatsiyasının premier-veziri vazifesine tayinlengeni sebebinden hayırladı. Qırım yolbaşçısı Emin onun rehberliginde alıp barılgan işbirlik bizim yarımadamızın inkişafına yardım edecek. Prezident koygan vazifeler ise çizilecek. Cumhuriyet yolbaşçısı Mikhail Mishustin'ge yanı vazifesinde muvaffaqiyetler tiledi. Мен Михаил Владимировичнен шахсен танышым. Ишке насыл янашқанны ве чалышып услюбыны яқшы білем. Бұ пек тәжірибелі, ықтисаслы ве яқшы ребер Идариетовны теренден білем. Бұны берге қызметінде олып кешкен бұйық мұзбейден ішмелер таздықлай. Бұ девлет идаречілікнің қаяфетінің яны юксек технологиялар қоланылған себеге көтірівнің нуменеседір. Михаил Мишустин 2010 senesinden başla federal bergi hizmetinin rehberi vazifesini becerdi. Onu premier-veziri olarak Vladimir Putin teklif etti. Qırımda tatlılık pişirilivi ondan 3%-ga arttı. Tek geçken sene devamında 3000 tonnaga yakın tatlılık satıldı. İşçi kışının konditer fabrikalarına Cumhuriyetinin vice-premieri Qırımның koy hocalık veziri Andrey Ryumshin yetip bardı. Retseptlerini muhbirlerimiz öğrendi. Ну, чтобы узнать, что лукум уже почти готов, нужно проверить его эластичность, да? Арслан Анафиев рахат лукум үшін ерше азырлығаны тешкере. О япышқа қолмақ ве бұранде қатмақ керек. О кулинар шпателін 100 литрлік сауытқа батыра ве sonra екун чықара. Пока еще рано. Ahmedjet konditer fabrikasında şarkı tatlılıqны енді 19 yıldan beri pişireler. Erşe kadimi Türk resepti boyunca yapılan şeker, su ve krahmal işletilir. 250 derece sıcaklığında 2 saat devamında toxtamayıp karıştırılan. Böyle etip şerbet koyra ve katabilir. Лукум заранее за минут 5-10 до готовки отключают, чтобы он немножко остыл, потому что если сильно горячим сливать в ящики, он может засахариться и получиться сильно жестким. Доводим его до нужной консистенции, сливаем в ящики, посыпаем сверху крахмалом, чтобы не взяла влагу в себя. Pişirilgen karışmanı savutlarga tokeler. Türk tatlılığını anbarda ağaç kutularında saklaylar. Hanelerge göre böyle olmalı. Bu yerde rahatlıkın bir sutkada tura tolsinen suvu lezzetli tatlılıkның çeşitleri çok. Kimersi fındık ve havuçtan yapıla. Suvuğan ve katkan çeşit renkli tabaklarını suvnen sepip burma şeklinde saralar. Все вручную, да, вручную. Сколько в день таких? Ой, много делаем, я даже и не считаю как. Sonra tatlılıq keskin bıçaqnen kesile ve kutularga tizile. Bir smenada fabrikanın xadimleri 4 tonaga lezzetli mahsulat çıkaralar. Qırım tatlılıkları bütün Rusya'da satıla. İleride çet elge de eksport etmege planlar var. Это Сирия, Африка, Объединенные Эмираты. Сейчас ведутся переговоры. Также Китай. У нас есть планы выхода на Китай. Мы тоже ведем переговоры, отправляем образцы, участвуем в выставках постоянно, представляем свою продукцию, разрабатываем новинки. Yakın yerleşken sehte yarımadamızda da bir rağbetli olğan tatlılıq pişirile. Onu Türk baklavası dep adlaylar. Çetel aparata hamur yayım o kadar ince ki tubunda kağıt koysan okumağa mümkün. 40 katlı hamurunu tabağa koyalar. Anda kesişiklerge keseler, üstünden yağ dökeler, bir kesişikini cevizle yapıştıralar. Bundan son tava fırınga yolanıla. Bir saattan son kokulu tatlılıqны fırından çıkaralar ve üstünden şekerli şerbet dökeler. Bir kunde 500 kiloga yakın pahlava pişirili. Onun çeşitleri 50'ge yakın cevizli, fındıklı, fıstıklı. 219. senesi devamında Kırım'da 3000 tonna tatlılık satıldı. Bu geçken seneye bakanda ondan 3%'ga ziyadedir.
Министерство сельского хозяйства должны еще больше оказывать помощь в производстве этой продукции, чтобы была качественная мука. Те продукты, которые закупаются сегодня, мы должны думать о перспективе развития ореховодства в Крыму для того, чтобы поставлять здесь фундук, орехи, миндаль, то, что сегодня занимается сельским хозяйством. Татылыкларның дады ve keyfiyeti regionumuzda tış belli. Yarımadamızın musafirleri Kırım paklavasını ve diğer şarkı tatılıklarını sevip aşaylar ve yakınlarına bakşış olarak alıp keteler. Naciye Sayeva, Ilmaz Ablakimova, Hasan Zivadinov, телеканал Millet. Таврида трассасы 85%-ға азыр bu ақта Қырымда ват Құрыжеш идаресінің матбуат кәтібі Григорий Назаров хабер етті. Шымды esas диққат трассаның 5-ші ве 6-ші қысымларына айырыла. Анда мескен құрыжылыққа яқын ердекі трасса янында сестен қорчалаған экранлар ерлештірілі. Бұндан да ғайры көпір иншаатлары ве ер ұсты пияделер кечетлерінің құрыжылығы девам еті. Қалған 5 қысымда да ішлер тоқтамай. 7-ші этапта борт ташлары су ақызылуф ерлері ве мердивенлер ерлештірілі. Енді барде трассада асфальтобетонның 3-ші қаты төшелі башлайжақ. Тыш қызметші хабер еткеніне көре араба yolu 2020 сененің декабрь айында эксплуатацияға кірсетілежек. ФСБ қызметінің ве полис идаресінің хадимлері кезлев шерінде наркотик сатылуынен оғырашқан 3 адамның машиналарындан 6 кило марихуана таптылар. Ондан да башқа бұ адамлар теплицаларының сайыплері олғаны анықланды. Анда есе 200-ден зияды кендір чалысы осе екен. Оқық бұзыжыларға низбетен 3 жинай иш açıldı. Олар шымда апсты болуналар. Қолға түшкенлер 20 елғажы азатлықтан марум етіле біле. Краснодар тарафқа наркотик чыгармаға істеген вақыт 3 инсан тұтылды. Оларның машиналарында гизли ерлерде сақланған ве пакетлерде бөлінген каннабис, марихуана наркотигі тапылды. Тапылманың умуми чекісі 6 килоны тешкіл етті. Ахмедет жемаатчылары гланат системалары қолланылмағаны үшін пара жазалары кірсетмеге тәвсие етелер. Нақлиет бойынша иш группасының ребері Сергей Солдатинға қайдеткеніне көре жемаат шурасы мемури кодексінің 117-ші қанунына денішмелер кірсетмеге тәклif ете. Бұндан да ғайры контролерлар институтыны яратмаға ве имтиязлы шадетнамелеріні қанунсыз қоланғанлар үшін жүремелер кірсетмеге кереклігі аққында айтты. Ахмедет шәрінің Самоки шаве Севастопольская соқақларында яны парковка açılды. Бұл ерде тұрған 56 машинаның айдавжысы пара төлемек кереклер. Имканлары сынырлы олғанлар үшін 6 ер айырылды. Иш графигі саба саат 7-ден ақшам 7-ге же олажақ. Мемуриет қайт еткенлеріне көре яны парковка мейданлары кірсетілген сон соқақлар біраз бошалажақ ве олардан чоқча машина кече білежек. Яқын вақытта Жемхуриетіміздің пайтақтында да бір қач парковканың açılması планлаштырыла. С целью исключения хаотичной парковки, а именно в центральной части города, потому что мы понимаем, что у нас количество автомобилей на сегодняшний момент превышает, даже если взять аналитику, да, предыдущих лет, у нас сейчас в семье из 3 человек, это минимум 2 машины есть. 3 яшлы Селим Муратов ярдымға мұқтач. Оғланчық бала церебраль параличі хасталығындан азап чеки. Епісі паралар илячыларға масраф етілі. Амелият кечірмек үшін Муратовларының паралары етішме мезунын девамы біздің левхамызда. Селим Муратов эркуны межгуретлерінен башлай. Более әрекетлеріні оғланчық зорнен бежере. Кемерде ата көз яшларынен. Да, вот так вот мы начинаем нервничать, нам не нравится. Бу исе Селимнин реаниматолог чалаша. Эким эркун 1,5 саат девамында баланин тедевилеген беден межгуретлеріні бежере. Давай, 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 ползим, ползим, ползим. Давай, молодец, вчера хороший парень. Хасталық доғы вақтында пейда oldu. Селимнің анасы бұнда екімлер қабатлы дей. Бала дүнияға келгенде нефес алып оламайды. 5 айдан сон балаға церебраль параличі деген диагнозы қойылды. Бұ доғы вақтында екімлер вакуум құлануынен бағылы олмасы мүмкін. Конкретного лечения, да, противосудорожные препараты, там какие-то препараты противотонусные, все, что они нам могли предложить. İnkişaf etüvde dinamika tek күчлү ilaçlardan son peyda ola. Ana айтқаны кібі боле баларға конкрет тедавилев тәнленмей, әр şeyini сына бақмақ керек ола. Облегчить жизнь ребенку, потому что мы тоже не вечны,
чтобы хотя бы, он сам себя обслуживал. Muratовlar qorantасında erkes çalışay. Her ay tek ilacılarga 60.000 rubleden ziyade para masraf edilir. Selim laf eti başlanması için pahalı ameliyat yapmak gerek. Neyrohirurg hekimlerinin fikirlerine göre ameliyat beden cihetinden de faydalı olur ve balanın kılı koşçuklarında doğurtar. Ведущие неврологи говорят, нейрохирурги, что есть такой момент, что может правое полушарие взять функции левого полушария. Мы надеемся, конечно, что вот эти все наши манипуляции, конечно, что оно так случится. Волонтерlar ve ile kayıt olmagan adamlarının faal surette Selim'nin tizesi çalışay. Elvina Muratova içtimai ağlarda sayfa yarattı. Anda o Selim'nin işmeleri hakkında tarif etti. Улыбается? У нас Селя улыбается, зубы свои показывает, да? Огромный сал, что люди поддерживают. Я постоянно веду, что-то снимаю. И я снимаю, как он через боли это проходит, ЛФК. Я постоянно нахожусь дома. DCP hastalığını tedavilemek mümkün değil ama böyle bala tolu şekilde yaşap bile. Selim'nin takdirine pervasız olmagan bir insan yardım ete bile. Bank kartasının rekvizitlerini öz ekranlarınızda görüyorsunuz. Naciye Sayvur, Ruslan Minayev, Rafael Vahidov, Millet için. Ахмеджет Авалиманы bir yılda 5 milyondan ziyade insanға hizmet gösterdi. Bölek göstergiçlerge Avalimanı 5 yıldan berli yeti. 2019 senesi Avalimanı umumen 39.000 reis yollap ve kabul etti. Yani charter programması rekordlu oldu. Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Yekaterinburg ve Rostov-na-Donu şehirleri en popüler yönelişler arasında buluna. Bundan da gayrı Ahmedjet ve Yerevan arasında muntazam surette katnagan reisler açılacak. Çok balalı Atabayevlar qorantası yaşagan evge çok beklenilgen gaz geçirildi. Mavi yakarlıkны ular 1 yıldan ziyade beklediler. İşlerini evinin sahipleri geçirdiler. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Вот, наконец, дали газ нам, тепло, альхамдулилля. И уютно дома. Спокойно можно гостей встречать. Эндіден не odun, не de kömür керек olacak evni tabi gazға қоштылар. Достаточно тепло дома стало, если сравнить то время, когда газа не было, когда печное отопление было у нас. Это как бы небо и земля между этим. И дети довольны, и мы довольны. Bizim televizyon takımımız keçken hafta bu Qoranta'nın ağır vaziyeti hakkında levha çıkargan edi. O vakit evde soba yakılıp tek bir oda kızdırılaydı. Odun almak için para yetişmeydi. Gazını evinin sahipleri geçirdiler. Bu Qoranta ise 1 yıldan beri mında yaşay. Там был вопрос в оформлении этого дома для того, чтобы провести в дом газ. Аллаха шкур этот вопрос разрешился. До этого мы оказывали помощь дровами. Hatice Hanım'ın 4 balası var iken oğlu 13 yaşında, küçüğü ise 3'nü doldurdu. Qoranta tek bir tazminatqa bir ayda 10.000 rublege kun keçirmege mecbur. Bu para yetişmey Kimirede olarga Bullur adlı Kırım Müslümanlar kadınlarının cemiyet birleşmesi yardım etti. Keçirleri olar kence bağının yatak yerini donattılar. Буквально вчера вот организация Bullur помогли нам как бы с оплатой нашего жилья, получается, и вот подарили кроватку нам детскую, и как бы и одежду, и как бы постельное белье. Hatice Hanım kuvana çünkü onların yaşayışı yengilleşti. Kadın pervasız kalmagan ve yardım kolunu uzatkanlarga teşekkürler bildiriyor. Safiye Şukurova, Sivile Memetova, Ramazan Alivapov, Millet için. Ahmedjet'te yanı yıllık nara tereklerini tapşırmak için 25 nokta açılacak. Yolkavarot adlı ekologik aksiyanı Добро Мира волонтеры Крыма adlı hayriye teşkilatı geçirecek. В прошлом году у нас был очень положительный опыт проведения этой акции. Она прошла тоже в нескольких городах. И по Симферополю было собрано около 500 елок. Вся акция задумывалась для того, чтобы принести пользу экологии, не выбрасывать на полигоны елки как органический отход, который там будет неправильно перерабатываться, а устроить такой елка-ворот. Eposu toplagan terekler Seyiteli adlı ekologik teşebbüsler inkişaf merkezine yollanılacak anda olarını doğrayacaklar ve ekologik kubre olarak kullanacaklar. Naratlarının alıp ketilüvü için belediye müesseselerinin teknikasını işletecekler. Yerli sakinler böyle kararga kol tuttular.
Естественно, я считаю, что это нужно, потому что это полезно. Почему даром пропадать елкам? Нужно сдавать в определенное место их на переработку и кормят зверей в зоопарках. Очень и рекомендации даю соседям. Про эту акцию я не слышала, но я считаю, что она необходимая. Мне кажется, что елки все-таки надо перерабатывать, потому что они могут загрязнять также город и могут послужить чем-то полезным после Нового года. Про эту акцию не слышал, но проводить ее нужно, если кто-то ее будет проводить. Государство или какие-то частные компании или волонтеры. Тереклерні январның 26-сында саба саат 11-ден уйлі 2-ге 25 адрес бойынша топлайжақлар бұқыны әрбір ноқтада Добро мира волонтеры Крыма адлы тәшкілятның гөнілілері нөвбетчелік етежек. Мод ве милли тюс еле. Каракүл қалпақлар кенеде модаға қайтта. Тәсілі бойынша тәрбиеде олған Эльмаз Меджитова ананеви атрибутларны ташыған тікіжелікіні жанландыра. Милли ел ұсталығының сырлары аққында Шишлакова тариф етежек. Это натуральный колпак, афганский каракуль. Қалпақ Крым татарларда еркішілерінің аняневи баш киімі о каракульден, яны доған қозуларының терісінден тікіле. Без запаха, без какой-либо овчины, вот только потрогайте, вот, без приятное на ощупь. Қара культустеви қаверенке, сонки экитус ен қиметлі. Оларны сирек раскелген каракуль терісінден тікелер. Бұ паалы шей. Милли баш киімлерінің тікіш технологиясы дәнішмеді демеге мүмкін. 90%-ға бұ ел ішідір. Сейчас я обрабатываю срезы каракуля, чтобы он не осыпался. Эльмаз Меджитова үшін баш киімлерінің тікілігі іждегіл бұ оның авеслігі. Тәсіл бойынша тәрбиеджі декрет тәтелінде отырған заман бұ ішінен оғырашы башлады. Бірінші еркіші қалпағыны туған дайысы үшін тікті. Осыни күрктен еді. Что подарить человеку, у которого все есть? 65 лет, такой уже солидный возраст. Думаю, такая идея появилась. Дай-ка я сошью. На первый этот колпак был как бы любительский. Каркас был картон. То есть не то, что сейчас я дублирую. Бақшышны эм суяқраба эм достлары да пек бегенді. Бойлы етіп, Эльмаз яқынлары арасында милли қалпақларыны рағбетлештіріп башлады. Кичік хобби есе бизнеске чевірілді. Уста тариф еткеніне көре, сырып каракуль қалпақларыны эсли адамлар сечелер, яшлар есе суни баш киімлеріне разылар. Хочется, конечно, чтобы на улицах нашего города, нашего Крыма, далеко за пределами, где наши соотечественники живут, хотелось бы, чтобы они носили. Это дань традициям, наверное. Эльмаз Меджитова эркешілер үшін милли құшақларны, оғланлар үшін галстукларны ве қадын қызлар феслеріні де теке. Эльмаз ханымның 3 яшлы оғлында есе қалпақлары енді sıra-sıra. Все наши соседи, родственники знают, что если мы куда-то идем, что у Асана головных уборов уйма. Серый, коричневый, черный. Бұл ажайып чебер әлі қадын илериде де милли esnafımызны жанландырмаға мақсат қоя. Бұны esas ішінен берабер бечермеге ниетлене. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет үшін. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.